Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassangliti wa puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iban salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yarini sabyaun imawut in program sin Fadlu at Tafaqquhi fid Din. Awin biyaguhanan sin guru nato Sheikh Bashir Sayjuan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in habiyaun miyawut na kita pa Kitabus Salah. So biyaun insyaallah subhanahu wa ta'ala tumagna siya ha bab fi salatit tarawih. So insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko kanya, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Syukran ya Imam Jami'. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Ma'abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yari kita ni biyayaon si mampay na isab masing-masing kita Kitabus Salah. Si mampay na isab kita ni biyayaon ababun fi salati tarawih wa ahkamiha. So in lima bayad tulong tasin biada sin domini sin last week in piangadjian ta tungod sin salatul witr nabiyaon salatul tarawih sa mini bialang tartiban sin kitab. Wa mimma sara'ahu nabiyul huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan mubarak al-mubarak salat tarawih. Dengan mga siyara pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala amun bulan Ramadan in magsambahayang tarawih. Bulan mabarakat wa hiya sunnatul muakkada. Sunnat muakkad. Sumiyat tarawih, niyanan siya tarawih li'anna an-nasa kanu yastarihuna fi ma bayna kulli 4 raka'at li'annahum kanu yutiluna salatah. Niyanan sa ini tarawih sabab bunatod in mga manusya in kiaunan nila maghali-hali sila maghali-hali sila rin na pagsambayan nila haut sintiap-tiap 4 rakaat sabab maita in sambahayang nila mahaba in sambahayang nila tanto wayrun duwain kamaksuran malaingkan yakni mahaba in mga pagbasahon nila ayat hatarawih. Bukum biya si mga pagtarawih sing kita ni mga kiulungan sinallahu ta'ala na aun waktu maus kita ni mag-ibadat. Parahal kay nga tantayin tarawih yaon bukon siya adlaw-adlaw magkahinang, bukon siya bulan-bulan sa hartain yaon laong tahang katahon makaminsan. Lipat manglipat. Sana yung mga manusia aun waktu kawaakan ta na maus mag-ibadat. Mawaya sinhawpo-hawpo. Wafi'luha jama'atan fil masjid afdal. In paghinang kaniya jama'a ha masjid amuyatin labi marayaw. Faqad sallaha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil masjid layali. Bunato nakapagsamahayang in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahabat niya ha masjid sinding ha mga diuman niya. Thumma ta'akhkhara 'an as-salati bihim. Pag-uwas wala na siya longta nakakadto. Biya din nantang niya sabab mayta khawfan deng ha mga pilay room yaon deng ha mga nasabot din di deng ha mga 2 paupat dum wala na nakawain na sallallahu alaihi wasallam mayta khawfan min an yufrada alaihim sabab mabuka siya amuin farduun sinallahu ta'ala ha mga ummat niya in sambahayang. Kama thabata fi sahihin an Aisha radhiyallahu anha kiyaway ta'long taha sahihin Bukhari wan si Muslim anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla fil masjid dhat al-layali aw laylatin. Bunato din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'kidan tanto nakapagsambahayang si ha masjid sin mga dhat al-layl atin niya ding ha mga diuman sin Ramadan sabab in dhat rin di nakira lam nadkur bang uno dum siya dum isnin dum salasa dum sa deng ha mga ruman niya wasalla
bisalatin nas, si mambahayang siya, nag-imam hamano siya, thumma salla min qab, busyat to, siyang bahayang na nasa binhambok dom. Atin niya, hawak tuman pagus si mamayang sindom, pagus siyang bahayang niya sabi next dom, wakathuratan nas, timaod na yung mga mano siya. Thumma istama'u, min al-laylati thalith wa arba, bus na po na yung mga mano siya, sindom, hikato, atawakan hikaupat. Falam yakhruj ilayhim, wala na gimuha in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha, di matungman in Maynaat, takala sin Maynaat na yaon long ta, qal in agi, qad ra'aytu alladhi sana'tum, bunartud kita ko amuin hinang niyo, sinkawi, falam yamna'ni min khuruj, wayroon dalong niya biyan nakapagang dahing hapagwa ko ilay ko maun kanyo illa malayngkan anni khashaytu an tufrada alaykum, mabuga ako amuin pardoon wajibun kanyo sinallahu ta'ala insa bahayang tarawih. Sumakawa bukon in pagwa na yato amun wala na ko diak nagtarawih, sabab mapuas sin yadto hinang sin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Pagkita ni manu siya na pulak kanat na inyon si mambang piyon niya, piya pag imam ni namuk sahabat, pagubos naramad to para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunin kapamung sin Umar ibn Khattab, hadihi ni'matul bid'ah. Aw ni'matul bid'ah hadihi. Yan. Sa inyad to, mga kiyaulungan sinallahu ta'ala, ayaw tahi pagdalil, bangkitan niyo makahinang, sin kakahinang, wala na nahinang sin Rasulullah, iwan sin mga sahabat niya. Ang pagkaw imyan, lang mu'aun bid'a hasana, biya sin kaw sin Imam Shafi'i. Sabab aun kaw sin Imam Shafi'i, lang na al-bid'a bid'atan. Sumakawa siya but niya raisab, in bid'a dalal, basta lang niya khalaf aw khalafat anin nusus. Nakawa na siya, nakasulang na siya nusus, bimana minal kitab, fil kitab, was sunna, wal ijma' iwan sin athar min ba'd sahaba. Tanda hinang sin kaiban ng sahabat. Inya tulong sin Imam Shafi, bid'ah dalalah. Wayrun pagdora, bid'ah kalaungan. Sumatarang imbita sin Imam Shafi. Pag-usam pa sa imyan, laong niya, aun pagyanun kadyat. Kad yakunu hasana. Kad yakunu. Laong tain kad, ida dakhala ila al-fi'lul mudari, yufidu taqlil wa takthir. Taqlil wa takthir. La yufidu tahqiq. Bangsa pa masumun siya pa fi'lul madi, la yato yufidu taqrib aw tahqiq. Sa imyan sa long kad yakunu, kakawli Umar, amun biya lo at nakalalong niya biya sin himumungan, sin Umar, amun imyan sa long niya, ni'matun bid'ah hadihi, biya na sin tarawih. So, bang nato pahamon mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ahimumungan niya to, lang sin mga ulama, bukon niya to bid'a syar'i, inya to bid'a lugawi, mayta. Muna, in salatu tarawih, di tamayan bid'a, sabab in Rasulullah nakapagtarawih. Hikamarwan niya, naginangin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hazaman sin Rasulullah. So in tiap-tiap magkahinang sin mga sahabat, ayaw pa bakas na nahinang sin Rasulullah. Minsan in wala nahinang sin Rasulullah, in mga sahabat magdatong in buka nila. Bangaon nahinang sinamuk sahabat, wala nahinang sin Rasulullah, magtuy nila hibayta. Na bang in Rasulullah, imyan di na magkaiba inato takrir. Atin niya silent approval. Sa bang maglangin Rasul na, di ko manjari himinang. Dahil nga sabab yan, in sa kaula-ula, piyatarang kato niyo, bang intao hazaman inihiminang siya, sinwairoon na rin doon in Rasulullah, wala na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kato niyo, mag-check, mag-approve sinhinang, tamita pa kita himinang. Sin matarang na ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hikatunia, wayroon ka ba akanta, ding ha mga ulama hambuk, di hababaw sin dunya imyan in magtarawih, bat inyan bid'ah. Wayroon. Hikaupat niya,
Hi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu minsan sa upama niya nakahinang si hakawapat na sin Rasulullah aun bin sin Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin mahdiyin. Lamod sa nga khulafa. Inhinang niya sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan mga kaulungan sin Allah Ta'ala. Suray nga sabab yan in tarawih sunnat muakkada. Laong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna rajula idha qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laylat. Bunar to din hambuk usog. Apabila timunay siya, amun pa kalabyan sin magsambahayang kita jamaah hamasjid. Apabila bunar to, banglong nin hambuk usog. Narto din hambuk usog. Timindog siya. Pabila sa timindog, magsambahayang, sarta miya kada imamah, tinaiwan sin imam, in maksud na jamaah, hatta yan sarip sahingga, at tinailaan yan sarip, sambil amuin, mapuas na sila, mag-id na sila, kutiba lahu hisulat sin Allahu Ta'ala kaniya yaun qiyamul layl. Wa qala alayhi salatu wassalam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dambi. Mutafakun alayh. Isiyo intiminog si mambahayang sin tarawih bukunin pagyanon din dilang ta Ramadan amuin tindukon in Ramadan magsa isiyo intiminog sin sambahayang tarawih si munat siya si mambahayang siya karna sin pag-iman niya wahtisaban iwan sin panghuat-huat ni hatumbas sinallahu ta'ala gufira lahu ampunun sinallahu ta'ala in uno-uno na deng ha mga dosa niya nakauna. Yan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fahiya sunnatu thabit. Inyan sunnat na sabbutun. La yanbaghi lil muslim tarkuha. Di yat tumakadari hilin sin mga manusia pahil-pahilun. Ma'adadu raka'atuha falam yathbut. Falam yathbut fihi syai'in an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amri fihi dhatul wasi'. In mga itungan kaniya wala tud siya nasabbot bang pila intod sin itungan niya nasabbot bihan sumagawa in kakahinang niya tumaluang. Kala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah law an yusalliya 20 raka'atan aun din kanila magsambahayang kauhaan rakaat kama huwa al-mashhur biya sin mga paginangon sin mashhur kitaon ta mga kiaulungan sin Allah Ta'ala ha dendi hawla ta kitaon ta bang kansyo kita niyo nangagad papanaw hatungod sin sambayang tarawih bang taasuhon in Malaysia in Indonesia iwan sin dekato sari na san biya kamo iwan na sing kaiwanan panaiwan na mo, wala datod kami nag-iyaning kami ininangga kayong gung Madhab Shafi'i. Sabab inpang gayong gungan na mo ini uno-uno imbeta sin Allah Ta'ala maun pa Rasul niya, bima na uno-uno na hinang sin Rasul. Sa bukun bima na di kami magtaat, di kami mag-respect, di na mo tay maun, uno-uno yung Pangindo sinupat imam. Kawaon na mo yung Panghindo nila, hauno na in aun tindukan, amun hadith atawakan daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada po nimbing ha mga piyag-ikhtilafan nila, hawayroon na to tindukan na di na kami kumawa. Sabab biya na sinsamat mga kiulungan sinallahu ta'ala, inupat imam, in silayad to, aun bin nila pakanya. Biya na sin imam Shafi'i launta, imyan sa faida sa halal hadis, pahuwa madhabi. Bang aun sa pamahadis kawakan kakitaan niyo, atin na nakapagbanga na ruptulin hinang ko, iwan sin himumungot, amon yan ni madhab ko, amon yan ni papanaw ko. Dalawang taon ding kanila kauhaan amuyad tuin masyhur. Wa min madhabil Ahmad wa Shafi'i. Titaw na to. Hamadhab sin Imam Ahmad, Imam sin Shafi'i, walahu an yusalliya 36. Madhab sin Imam Ahmad, Imam sin Shafi'i, in pagsambahayang nila tarawih, 36. Katluan tag-unong rakaat. Kama huwa al-madhabul Malik. Hamadhab Malik isab walahu an yusalliya 11. Hangputag isa rakaat o wa 13 rakaat.
iwan sin hangputag tu rakaat. Narendi ka to niyo hangputag isa. Hangputag isa, rakaat, in kiyawa tayo ni papanaw sin Imam Malik. Hati niya bang kita niyo magtarawi in madhab ta madhab Maliki. Allahu Akbar. Nabang sa pamakaut imyan kautubat inapin ni suway ako madhab Shafi'i wa kita nasuwayin sa bayang tatarawi suway katloan tag unong rakaat. Yan, mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Fayakunu kathiratun rakaat aw takliluha in kiaunan mataud ka in rakaat atawakan tiyutu bihasbitul qiyam wa qasd. Hahal mahawa in tindog iwan sin hawpo. Taib. Umar radhiyallahu anhu lamma jama'a an-nas ala Ubayya hatinya hawak tuin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu piunin mga manusia sinambihan na sin sambat wala nakakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salla bihim 20 rakaat in siyang bahayang nila kauhaan rakaat wa sahabatu radhiyallahu anhum minhum man yunqilu wa minhum man yukfir. Ay mga sahabat radhiyallahu anhum kiulungan sila sinallahu ta'ala aun din kanila piyawawa nila ring hakauhaan aun din kanila piyataas nila ring ha kauhaan. Nabi na sin papanaw sin mga iayma nagkasabot tayan to. Wa haddun mahdud la nasu alayhi min asyari. Amin itungan tud kana jangkaan wayroon lang ta nasabot tud siya. Allahu alam bisawab. Wa kathirun min aimma kamatauran sin mga aimma bimana ay aimmatul masajid amuin kaimaman sin kamasjid masjiran fi tarawih asam bahayang tarawih ini pagpatumtum sinabuok syekh na to hamanga sila kaimaman sabab pagkakitaan na to ini magjato fi tarawih asam bahayang tarawih yusalluna salatan la yaqilunaha magsambahayang sila sin sambahayang tarawih di nila misan pagpikil-pikilon maita wala yatma'innuna fi ruku' wala fi sujud sabab wayrun tuma'nina wayrun kahanungan sin ruku' nila iwan sin pagsujud nila wa tu'maninatu ruknun wayrun daysab tuma'nina sin rukun tuma'ninatu sin rukun wal matlub fi salati al hudurul qalbi bayna yadayillah sabab tumtumun nato in kalagihan halom sin sa bahayang hadir sarta in pangatayan sin manus sabab in yaun tindog mo paglaong sambong mo iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala nahawla na mo suysuyan na mo kamo maray san kabiyak sa handay sabsin mga tao hawla na mo tao hasiyasi sababing kami ni simulog asyasi. Sana yari na kami nakapaghula din di. Haula na mo, maglawag in kaiwanan manusya. Walay sa kulo ha. Ba'dun nas, maglawag sila sin masjid mabiskay. Na in kaiwanan isab mabaya sin magibadat. Amun mahumpot-humpot, lumawag isab sin masjid. Amun mahawa-hawa imbasan sarta lalay-lalay. Amun sarangsa. Na in kaiwanan isab, mabaya isab sin sarang-sarang. Dahil hali ni inaddat sinhaula na mo, piagnganan in masjid malalay, law niya everqueen. Na kay nga tandasan sin mga tao magpakakanda siya sin biska sin everqueen. Tiyawag siya mga kapal kahawa. Sabab inlalay niya via batang, ianong misab nagdarakan, ang pesaway. Na pag ianong nila in mga masjid, malalay magsambahayang law niya everqueen. Lawakon nila in wisam, amun mawiskay. Naon to dito mga kiaulungan sinallahu ta'ala ahon di mag-awot imbasahan aun waktu wasal in pagbasa sa di magkabasa in huruf haulihan tumtumon na to in sambahayang suway siya mawasa mo in tiap-tiap basahan niya hikatunay mo in tiap-tiap hak sin huruf iwan sin mga amoy lang ta kasara-saran sin tajwid sa balang sinallahu ta'ala waratil Qur'an tartila dihan mga kiaulungan sinallahu ta'ala naring nga sabab ini in mga yadto ding ang mga kalaungan atawakan kasahaan sin manusya sabab mayta aun kay banalaw niya wayroon na panglagguin nila hak himumungan sinallahu subhanahu wa ta'ala hawak to sila nagbasa mayta way paglaggo sabab amun lumakon hadyaman to
In maksud maman maubos in sambahayang tarawih. Bukun ini magsapatan kita niyo. Damikian bukun day sablong ta amin maksud soy naman mausin Quran. Sa in mahal ka, sibo dain haupoy wan sin mahaba, maman in sambahayang mutaraweh, amin aun tuma nina niya. Ha? Tay. Magpasapat ka maman, wayroon makawa mo, amin makro, di mamakro in sambahayang mo. Yan. Sibo dain sambahayang na salatul ashra, rakaat ma'atulul qiraatil, wa tu'maniyatu aw fi nisrina rakaat ma'ajalatil makruh. At niya marayaw pa insang bahayang hangpo karakaat mahaba imbasahan niya sarta iman tuma nina niya dancing kawan rakaat us insang bahayang. Us insang bahayang. Sabab may ta tumtumun na to insang bahayang subay siya aun tuma nina aun hadil tay maunsin pangatayan ta. Bang kita magsambayang dunin Allah subhanahu wa ta'ala sin pangatayan ta. Rubba qalilan khairum min kathir. Atin niya, aun waktu, intiyo-tiyo, marayaw dengsin, mataon. Sabab lang sinallahu ta'ala, then nasin sambat lang niya, suratul Baqarah, suratul Mulk, wala nabluwannakum, astagfirullahaladzim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tiandas kita sinallahu ta'ala din niya mabawasin dunya sa kabayan sinallahu ta'ala kato niyo ayyukum hisyuin din kanyo ahsanu amala amin labi marayaw in hinang bukun day maksud magpatauran labi marayaw in mataod sa basta rito in dayaw niya ang kanalaw niya aun waktu in tiyo marayaw sineng si mataod minsan ka usab nagpataod bang may rayaw niya hinapos niya. Yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika tartilul qiraatil afdal min syari'. In basahan tartil amin bawasahan niya tud marayaw ring sin mag-us-us kaw. In mag-us-us in yan mo bahabang saupaman niya wayroon da mga long niya wa sur'atul mubahatun hiya allati la yahsilu ma'aha isqatu syai'in min huruf. In mawiskay ko magbasa hapag imam sin tarawih sa bahayang inyan bang saupama niya wayroon da matanak ding ha mga huruf inya tumubah wa in asqata ba'da al-hurufi li ajli syar'i falam yajuz dalik bang saupama kiyatanakan kiyawinan huruf dengan sabab sin pag-us-us ta nariyat tumakajari sabab bang napindain huruf misan sadya inimianin manusya kita ka o imianin manusya Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati niya inba di sa may ng tasdid. Sabab in tasdid inyan maggaganap in makna niya. So pamaymiyan kintulong wakadib. Wakadib in siya putingan. Sabang imian ka wataw kadab intaw yan putingan to. Asiga mo bala ka. Nabang imian ka Rabbi Rabbil Alamin, hindi ko man Rabbil Alamin na inya to mapindain makna niya. Hangkan na mga kaulungan sinallahu ta'ala, ayaw pa huruf na in matanak. Harakat hadja. Amin harakan niya sa matanak, mapindain makna. Hangkan na suway ra isabin mag-iimam, suway niya pangadyon marayaw, iwan amin dabaton niya to. Hangkan na lang sinallahu ta'ala, pawasahon kita ha mag-imam, amin mimma yatayassara minal Quran. Uno-uno ni nga mga hikaluhay kato makaan hadilata. Makaan hadilata insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikian mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Long tawian sabab bangin magbasain manu siya amuin hinay-hinay sarta marayaw amuya tilawi marayaw kanya sabab in mga yan magmunpaat ha mga tao magsasambahay ang ulihan niya amuya tilawi marayaw amun karungukan niya marayaw sambil sabab hindi nga mga piyag marayaw magbasa kita Quran amuin bagin tao makarungog sin mga parkala tungod sin mga laungta amuin kasiksaan inyan mag-angan-angan dumuain mano siya makitiliwon siya bangin mga laungta masabot in mga tumbas sur kasi ng Allah ta'ala dumuain mano siya
bang makarong mga kuan sina sumalawat in manusia. Nangkan na labi marayaw in mag-imam kahatian na iman sin amin dahan-dahan ba mo karungwan si manusia. Kanaon waktu may in mga imam magpakatangis ay kita no mainin asalbihan. In mga yan saki na magdatong ha mga manusia. So inday nilaw tayong mga magbasa amin wayron kapahama mun luwakon sa jamat tuway widda inallahu ta'ala nagbanda nagpatumtum at tinabi blinaim ni mga manusin law sinallahu ta'ala minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amaniyuhum dahil nga mga kanila kamaasan niya nakaw na rin kanila wayron misan panghatin la sin kitab kamunan Quran basaw na jamat to nang kanaon waktu marayaw in mag-imam at least kahatian mo in biyasa mo yan illa amani malain kani mga tubya mga guni-guni sa mga dhan in amani ni dhan guni-guni bi estela min nambya pangwani na nasa jaha pangatayan nila yan long na mo natto sa tubi ininadya bimana ay tilawatan bila faham amuya timana niya magbasa way run misan kaya pahaman ay mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wal muradu min inzal al-Quran fahum law na fahmul ma'ni wal amalu bihi wala mujaddad li tilawa piaturun sin Allah ta'ala in Quran inyan hatihun in ma'na niya iwan hinangun imbiakan halawom ni maksud bukon sa siya bawasahon yan mga kaulungan sin Allah amuyat tuin kahakalamu rahimallah amuyatin himumungan sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimallah وبعض الأئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه مشروع akaybanan lang ta kamasjid-masjidan kaybanan ka imam-imaman mga taymangud mga mas taymangud na mga kami Islam in kami ni magpatumtum kanyo sa babin tarawih sunnat muakkada biya na sinsambat magkahinang ta ini makabinsanda alam sinang katahon at niya ang kabulan alam sinang katahon in kaibanan kaimaman ha masjid magsambahayang sila tarawih bukon siya ragbus halawm sinsara mayta liannahum yushri'una fi qira'atin syar'atan tukhillu al-ba'adat Qur'an ala al-wajh sahih magbasa sila sin Quran pasapaton nila yung pagbasa sin masapat mag-us-us sila karagdakan kaigan indeng ha mga biyasa nila yadto di na rumagbus amoy dagbus sin Quran di na umamoy pagbasa wala yatma'innuna fi qiyamin wa ruku was sujud wayrun tuma'nina nila way kahanungan nila sin ruku nila sin sujud nila wayrun tuma'nina sin rukun nila biya na sin mga takbir bihan us-usun nila yung mga babasaw nila lawm yaon dami kan wayroon ya'khuduna bi'adadil aqallu min rakaat kawaon nila lawng tabihan amun pinakamababa na itungan sin rakaat amun inmaksud niya doang karakaat na yaon haupo da pahaupo nila pa yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala fayajma'una bayna taqlil rakaat wa takhfif salat hambukon nila hindi nga mga maniw tiyo rakaat pag-uusya to pagaan gaanon nila in sambayang amon hindi sinasabot tayo to akon masapat in maksud na rin dito masapat da at niya bukom biya sin kaibanan pagbasa dumagbustod siya sambayang dumagbustod siya sambayang mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in maksud sin Quran biya na sin sabat in maksud sin tarawih bukon na siya magpasapatan bukon dalawang tamin suway mo maubos in Quran sa biya na sin sabat misan tari maubos in Quran basahon bukon na kitaba sin mga sila mga Arab lawi marayaw bang aun hafid ka tong dabat to ding Quran tiap-tiap sinang karum maubos nila inang kajuj sambil long tamin matangbos in Ramadan maubos ting Quran amuyan til lawi marayaw basta in magbasta hikarihil niya to din haksin tiap-tiap huruf iban sin ayat ilabtik sin dila niya adapun bang di na to da madabat na marayaw pinaupo asal da bukunda in tarawih amin magubusan kita sin Quran in mga Arab in mga sila na in Quran akun makaan hadila nila na bang aun hindi ka tumisan si Ajam yun bang in dila na dila Arab pagus dabat niya labi marayaw amun yatin papaimamun na to mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw na to yan unsawkat na
subul biya kanda Abdullah yaon biya din na mag-imaming kaywanan misan ni sab subul bangyaon ni marayaw in basahan nakahati sin sara so kaya kita ni mga kan biya pagkatumtuman na mo long da patwanjak amon long nim piag dalil sin mga kamaasa nakarimba na mo long la tattabi'u subula fatafarraqu ayaw ka mo makada kasubulan mapulak kanat kita na mga mastay mangod in subul din dito subula bukun subul amon wayron paghula inya to jama sinsabil jama sinsabil hati niya dan ayaw ka mo makad pakarandanan tiap silan sin Rasulullah inya to amunain karandanan sin mga syaitan sabab indan sin Allah Ta'ala biutang niya para sulambok na ad'u ila sabili bil hikma wa mau'idatil hasana amunya tulong tayong pangadyan na to sindom ini amun kaya pangadlaw siya subhanahu wa ta'ala amuin pasalan sin tarawih nabiya na sin sambat in tarawih sambahayang hali-hali mga kiaulungan sin Allah Ta'ala aun pa yan ding mga kaguruhan na to ayaw kita numayan long nabi isabin ka ni bago maray amun hinang yun bida but in kaya sakupan na mo na kauna wayroon maghunong magbihil nasihat bukod in karya sa sin tarawih biya na sin sambat ang kanasangyan ng tarawih pag maghali-hali in manusia nahaot sinupat karakatyat humalikaw bangkaw takakahawa-kawa takatubig-tubig minum kaw diyan mangyab-kiyab ka bang piyaso pag-usya to aun dimihil mga nasihat biyayan mga dua hadith at tawakan pagpatumtumin yan labi marayaw sa hinangon ng tawian mga kiulungan sin Allah subhanahu sabi daw ibadat siya hautan sabnyanan sa tarawi aun paghali-hali sin mga manusia dami kyan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtarawi sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabukumya sin kaywanan pagkakitan ta pagtarawi sin mga katawtay mauran na to nag-ibadat haarama amin sumalawat amin law niya tuminugin hamok law Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad amun pagyanlaw niya as-salatu sunnatan tarawih rahimakumullah pag sumalawat isabin mga jamaa na indalilisin mga katawtay mauran tayo ni law niya aun baita sin Rasulullah in sa kuriput mano siya namuin masabot ingan niya rimisan siya sa lawatan mga kiulungan sin Allah Ta'ala pahamon na to marayaw in kami magpatumtum kaniyo in ulak sin Bilal bukon umulak hangan sin Rasul inagin niya as-salatu sunnatan tarawih rahimakumullah wayroon nasabot ingan sin Rasulullah so bukon dito kalayan mo sumalawat kaw kalawang nasabutin nga sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisin sabot ko kay nang pagka mo sumalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ang pawang masabutin sa bayang bukon kita magsalawat iban inya tuwayron na hinang sin Rasulullah wala na hinang sin mga sahabat wala na hinang sin mga aimma amoy mga pag-imam long tapag akaron ta mismo mi Imam Shafi wayron nakahinang simbihayan to de nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala igon na tin mga hinang bukon na hinang sin syara bang kita ni mawaya in ibadat na to batal tanto mawaya kita ni sumampay pahadrat sin Allah Ta'ala iwan hikatunay kato magbalik makasapaat kato makad kita ha ibadat amin hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala mga master mga damo kami Islam ayaw na to dahon magtukas in syara sin Allah subhanahu wa ta'ala pahamon natin mamarayaw makad kita niyo ha mga sila amuin biyo santod sinallahu ta'ala ilmu masawa amun ilmu magmumpat kato diha dunya dagfak faadlaw akhirat so dito na sadya in himumungan sin kami amuin pagpatumtum matungod sin sambayang tarawih mura-muran mga kiaulungan sinallahu ta'ala magmumpat inyat to bang sa pama aun biya mga imumungan namo biya mga biya taka pait-pait, taka upload na inyat to time out na to may nang uwat. At iniyabang sa pama siya amuin biya isa bukon marayaw wala imamo inyat to ring ha panasad sin syaitan di na to nakawaon sa misan pesab ma-upload bangyat to na nasabot tayin hadis iwan sin dalil Al-Quran iwan sin sunnah kawaon na to sa babinyan uwat mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.